I pozdrav svima ljudi, ovdje je Ikaz MC, danas igramo Yu-Gi-Oh! Pro vs. nastavljamo s našim malim, kratkim, lepim serijalom. Jao, kako mogu sada da ga uništim. Samo ti to aktiviraj, tako, ne treba ti ništa više, ajmo, NPS. Da, igram sa jednim likom iz prošlog neuspjelog snimka. Da, lik me je, kako da kažem, ujebo. Neće pomoći. Idemo to, pa to, pa to, to. Nemaš ti ništa, ajde. U život si gledam da je ovo neka karta koja mu mnogo treba protiv mog napada. Tako da nemaš je više, brate! Idemo u napad. I Kananga. Šta imamo ovdje? Stormy Mirror Fox. Ovo je dobra karta. Znam da lik ima 10. Potrebno. Rizičan, riskantan potez, vrlo riskantan, ali ovaj lik mislim da je ono. Ok, prekinut ćemo ti kombo odmah. Kladim se ono da je sad ono popizdio. I'm a bird! Jas. Vidi, mogu ti uzem ono. Idemo. Šta li ide efekat? Boom! Boom! Napad. Da. Baš sam ga, ja kladim se da je ono onako popizde ono. Ali dobro, jebi ga. Duše, mogu sam da čuvam da aktiviram ovo. Deskbot 001. Sve to je vratno nekog deskbota. Nemaš ti šta da aktiviraš. Nije crash. Dobro je. Ajmo, izdrži kompu, samo da snimi epizodu i bam. Kako sam se plašio kad mi crashovala, tamo mi popizdala. Već pokušam da snimim. Ja. First. No. I u odbranu. I to bi bilo to. Obožavam, baš mi se sviđa ovo, inače ja sam isto pravio ovaj deck. I mnogo mi sviđa ova kombinacija sa Hummingbird.
baš onako nekako daje aromu. I lik je surendovo, ha ha ha. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao!